Ang akong plano, na kung kita na pohon nagkuan kay nasayan mo ko sa administration, ako yung hangyoon ang mga barangay kung kinsa nagdumala da, kinsa nagdako-dak, mga dako-dako diha, na ato lang awhagon. Excited me nga mahibaw-an gikan sa imo, Sir Ted. Unsay mga projects nga imong giplanuhan, sir, nga himuon para sa mga katawhan sa lungsod sa Inabanga para ilang makatunan ang prinsipyo nga good health or maadyong panglawas or himsog nga lawas, sir. Kay mo man na imong advocacy. Kani ang mga project nga akong prioridad branch. Kay naa sila sa atong balaod. Daghan makatabang ato para mabuhat zoni nato nga sa tanang katawhan sa Inabanga. Una, atong ipatuman og hatagan og pre-medical check-up ang tanang katawhan sa Inabanga. Mo coordinate o motandem ta sa Daguhoy Memorial Hospital o sa Inabanga Municipal Health Center. Kung gusto ta mabuhi og dugay para makakita pa sa atong mga liwat og apo, ato jong prioridad pagpa-check up sa atong panglawas kada tuig sa panahon nga naglain atong lawas. Kaya himsog nga lawas maoy atong puhunan Correct, sa sir. kinabuhi og sa pagpanginabuhi. Yeah. Kuan, sir, no? Free medical check-up ato jud nang imong i-implement gid na, sir, kay na namas tong balaod sakto ka, sir. Oh, tama. Okay, sir. Unsa pa, sir, ang imong mga project aside kanang in addition to the free medical check-up para sa tanang tao sa lungsod sa Inabanga? So ang ikaduha na kong plano, ako ipatuman ang pre-dental check-up og tambal sa katawhan sa Inabanga. Kay importante good na brain nga pananglitan kanang atong mga natay diferensya sa ngipon, manghubag atong lawas. Yes. So it means nga naka-infection. Yes, oo. So kung naka-infection, unya di magapan og di mataba-dapatan og tambal, kaning ba dool sa atong kasing-kasing. Ug duol sa utok, sir. Dool sa utok. Yes. So lagmit na kung mari pa doon sa kasing-kasing, mo nakaangin nga kita ma-stroke Yes, that's true, sir. tungod sa mga kagaw nga Yes. nasod sa atong Oo. kasing-kasing. Wow, nindot kayo nga programa, Sir Teddy. Ato kanang himuon, mo coordinate gyapon ta sa Daguhoy Memorial Hospital ug sa Municipal Health Center. Yes. Aron tanang mga health center sa Inabanga hatagan o sakto po nga tambal. So ang ikatulong nga project magkuanta nga magmaninguhat ta nga makahatag ta og free nga tambal ari nato ipagi sa kuan ang atong barangay health center ato jong butangan og sakto nga mga ekwipo og tambal para magamit in case kung dunay masakit sa atong mga taga-baryo. Nindot kayo to, sir, no? Ang akong nadunggan, which is very exciting projects, niingon ka nga, ako lang i-summarize, sir, nga aron matabangan ang mga tao sa lungsod nga kanunay himsog ang ilang lawas na akay gi-mention nga tulo, sir, free medical check-up. Kay naman nas balaod, ingon ka, ipatuman lang. Ikaduha, free dental check-up. Kay delikado ning ang ngipon karon ay magubag, sir. Sakto gyud ka, sir, no? Kay duol sa kasing-kasing, duol sa utok. And then ikatulo, sir, niingon ka nga free nga tambal nga available dapat sa tanang health centers. Kay para ang mga katawhan nato matabangan gyud nga himsog ang lawas kanunay. Sakto ba, sir, ang akong pag-summarize? Sakto sa ba, pero imo? napalo ko'y Ano additional pa, ikaw nga pa? plano. Okay, o sige, sir. Ang ikaw pat na kong project, Bren, Yes, sir. kay sigun sa census sa 2020, ang Ilabanga dunay population nga 48 something. Okay, 48,000 plus. Plus. Okay. Unya, base sa akong nahibawan, usa lang ka doctors ang atong rural health unit sa munisipyo. So, ako nagplano nga mohangyo gyud sa puhon sa bagong mga nagdumala sa Inabanga nga atong dugangan og doktor Yay!
Maayo kay atong nga news. butangan ang atong i-assign sa isip usa ka barangay doktor para ma-monitor ang panglawas sa mga katawan sa kabukiran, sa kapatagan o kaislahan nga halayo sa munisipyo. Uy, maayo. Nindot kay na, sir. Inagnana tay doktor atong dalon ang serbisyo sa kabarangayan. Di na kinahanglan nga ang mga katawan sa Inabanga mo adto pa sa Magmotor pa, magmotor pa, mag-commute pa, mag-commute kadung sa lungsod. Sa lungsod, na wapay siguro nag-abot O wapay kung sa naa ba, doktor. tinuod na, sir. Sa atong regular schedule ang mga barangay doktor nahatagan og schedule ang mga barangay kada usa ka buwan. Round robin na siya bahala mag-schedule. Maayo kaayo, sir. Katong upat nga projects nga imong gi-mention. God bless you, sir, nga matuman unta tanan to nga mga projects. Nya napadiglas mo. Napaisa, kalima pa di ay. Oo. Napaisa. Sige, sir. Ang akong plano na kung kita na pohon nagkuan kay nasayan mo ko sa administration, ako yung hangyoon ang mga barangay health center kung kinsa nagdumala da, kinsa nagdako-dak, mga dako-dako diha, na ato lang awhagon na maghimo tag kanang gitawag sustainable herbal medicinal garden. Wow. Sabi ni siya pa katong mga tambal sa mga unang panahon. Oh. Kaya di man ta kasiguro. Mga haplas-haplas. Pananglitan ko nung mga tambal. Pananglitan hilanat. Eksara hilanat. Mga atong tambal nga pundo sa Barangay Health Center. Mutuo ka ano, sir, Galing kaya mo. nabitaw magdengge. Di ba naay kanang dahon? Dahon. Nga ilaga o niya ipainom sa imo? Oo. Oo. Mao lagi ba, mao sa brains nga aton palingaon para kung may mga emergency, mapunta tambal Bitaw, sir, no? Magkutlo lang ka dito. mga tambal nga binisaya sa tao binisaya. Binisaya ang tawag. Sakto, sir. Exciting kaayo, Sir Teddy, ang mga projects nga imong nahuna-hunaan. Ako nga naminaw, nagtuo ko, sir, nga dili sila imposible. Mabuhat na, sir, kung gustoon yun. So, good luck on niya, sir. Salamat kaayo. Salamat po. Ha.